Abatuuze mu ggombolola y'e Buheesi mu Bunyangabu disitulikiti batenda enkuba eyatonye mu bungi. Yaviiriddeko okukosa abantu ng'ebirime ebibaddewo ebisudde ku ttaka olw'omuzira omuyitirivu. Saha nka 10 omuyaga gwatandikire n'orubaale rwateera rwatusisa ebitooke butakuli muhogo bihimba n'ebitsoli buli kimu kyona kyasisika tutwine kitwasigaize n'eki nakimu ntusaba obuyambi gavumenti etukonye etuyambe abakuba tutwine ekyokulya ntorara n'enzara. Abakaaba ba mu byalo nga Kyamiyega, Irinda ne Kiremeezi nga balowooza emmere yandibula. Ebitooke muhogo ebitakuli ebihimba byona bikasisikara kimbicoli tale ekintu ekyasigaye nakyo tubere tulimire mihogo ebitakuli ebitoli tututyeine tubere tulimire ebihimba omusire ebihimba tubikyali mu byona amasinde tugaroleriire tuserire kyokora kitulemere mbebo yange kilo 20 naziteka mu musiri obunamaze kuzitekamo orubale rwejo rwazitera sazo nintina nokujyayo nokororayo nokujya kinkagireyo kugenda kurora ekebeire mu musiri gwange. Kansala Mugabo Solomon akiikirira ekitundu kya Kyamiyega asaba gavumenti ebadduukirire nga bukyali. Abebembezi baitu gavumenti yaitu ya Uganda mutuyambe mutuyirukire tusobole akire kutunga embebo yokungara kubyala n'ekyokulya kyokutaalulimi omukaire kano katumukikangabwa nokutusanga ntweza ntulenga kunga kubyala ebyokulya bindi okwezi embeera ambe muno hano mu Kyamiyega nsaba obuyambe bwanyu mutuyambe buli omwena namberoli abantu tubine ekyokulya abazaire bona tweroleriire ebintu byona tubikubi muno mutuyambe mutuyirukire hano Kyamiyega. Ssentebe Muhimbo Paul owa LC3 e Buheesi ayise bakulembeze banne okulaba ekyokukolera abantu. Ati nkegombori tekitukozereho ekire kyenyini ekyakisize kiro kya sande nkanyunko omwebembezi n'abakansela bange bemiruka egyo batwara obujunanizibwa bw'okurambura amaka ubundi parishi eze zinyakusisikalirwe tindo kujya kugamba amaka ingaha bw'okuba omuyaga taruhombera gutararabire kyonka ekire kya mande mpayiro mugisa agriculture officer wa Buheesi county na cyaba chairman LC1 barabamu ni barakodinga amaka agaganya kusisikalirwe ibintu byago basobora gahereza abebembezi baitu abentebeze rukeraho ba MP baitu bagambukya eruguru tumanyire kirarugayo. Bikunganyiziddwa ekitongole ky'amawulire ekya Salt TV. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.